No, oh guys, stop fighting. Tommy. One. Ulala nama Nigeria sisi mina ngifuna ukuconfirm ulala nama Nigeria ungaklingi ngikhaleka kubi wena. Awungeni ndawo endabeni zami futhi. Izisa ukuthi ndizikhuphela ngawena. Sikhuphile vele ezisi kuphi? Ungena apha endabeni zami lo. Ungangitsheli lento ngitshela yona. Ungangitsheli lento ngitshela yona ngalezi zinto oziyenzayo. Sisi ngizenzayo. Sisawuna mahloni. Lo uthethayo ndikutshela. Umnqundu lo. Sika ha usawuthola le Nigeria ebile untshitse dimpatse i6. Ke batla botsa something untso utlana le wena ma Nigeria awu. Angizwani nama Nigeria. Lo outlisitse ngobani? Ukhuluma manga lo. Solo lokho uphuma eManigerian. Lo. So awuthi ngibuze something. Mawusuka usema Nigerian ngoba ningabangani usiseni usuka kuphi? Usuka kuphi? Buza yena lo. Mara wena uyalala nama Nigeria. Anilali nama Nigeria mina. Khuluma into engekho lo. Ntwana. Ka jwang? Jimbana yo. Le nna ke tsebe skimo. Mami le kae? Nice motho. Ntwana re ka rekang. Mami. Iapula ka nayo ne? Ay akunankinga muntu omdala amapule mali. Ay ntwana reka tsa 20 sure. Nice. Ya motho mo. Ku right mami? Hayi ku right bosisi hayi ngiyajabula nje mani ngibona namhlanje. Batshela abantu ukuthi bahlezi bakusupport. Hayi nisupporta njalo bangisupporta futhi ngicela ukuthi nani munisupport. Laba babhekile ukuthi bahlezi bakusupport. Wonke umuntu ngiyambiza azala azongisupport. Ifruit emnandi ibhakwa la ekhaya. Batshela ukuthi ifruit emnandi ibhakwa la ekhaya. Jole mama wena mama. Maria. Oh, ha mme Maria guys re reka di banana nice. Ha o thola chance mama Maria o rekisa nice. Tsa 20 yani. Okay, so Yeah. 10 Yeah, 10. Thank you. Sure scheme. Why thinking guys labona it is very important to support batho ba tshwanang le rona. Ba re ubuntu umuntu ngabantu. Bothoki mo itse keng motho ka batho. O ska re lwana ha o fita fela strateng o fite mama Maria. As long as mo bona guys plus mama Maria o mphile le di banana tse extra. Ntho ke lo jang. So guys ke a tshepa ke kopa re supportaneng because of motho ka batho. Hello guys, I'm so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly all about Josie Bioscope Real Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting to email us on josiebioscope.co.za. Guys, today ke ngole ska Usmanto. Usmanto ga tseba Usblue kutla ke gathatsa ile hantle. A go tseba Usblue ke na le chomi ene chomi ya ka ska ha ke na le yona. E qetela se rata abutwa ka ene ke a bona abutwa ka lena wa temte. A re ene Usblue nna ke batlo batho ba ba utlwana bane ke a tseba chomi ya ka e capable of many things. O capable ka etsa ntho tsa di bad. So a ke batlo go chomi ya ka e utlwane la abutwa ka. Guys, ntho tlo etsang ke tlo sa makelo kopana le Usmanto ke utlwa hantle. Bothata ke keng hantle re yena a sa batlo hantle. Chomi ya hae e utlwane le abutwa hae ke tlo gutla le yena ema hanyane fela mo o nonno choose ha o nyane pele ha tsela hanyane Blue tlo gutla le Usmanto. Yes baby. Hi guys, I am back again Usmanto. Usmanto ko potso tse di viewers tsa Josie Bioscope bona hantle today wa go ngoletse. Ke ngoletse Josie Bioscope because of ke batla gore mogotsi wa ka gawane le abuti wa ka because of mogotsi wa ka re na le history na le yena hona ntho tsa nang tsa di etsa tse ke di tsebang, so a ke batle gore a jole le abuti wa ka. So wena ha o batle chomi ya hao e utlwane le abuti wa hao? Because of una le ntho tse antsa di etsa tse snacks tse ke di tsebang. Ke ntho tse feng o se re batla di viewers di tsebe le nna ke batla o tseba ke di tseba ke ga ke batla o paka maka mara ke batla o tseba ntho tse feng? O la nna qalampa tse 6 kaofela a tloa mo dimpa tse 6 my sis. Ya qala dimpa tse 6 ha tloa mo a tsamaya ke motho a tsamayang a lo gosha kwana bo Josie a go bala le mo Nigeria ha qetile ba gutla mona, so una ntho tse ngata tsa di etsang nenneng o tholwa ke BM nenneng o tholwa ke Polo nenneng o tho ke go nje o thowa le batho ba bangata, so o di tshila go tswa ka so a ke batlo ga a ratane le abuti le no ntsa di etsa chomi ha ntse o ntsa di etsa ntho tse le maobanyana mona sa go bala ntlong a tsamaile a ile hona mo Josie a lo rekisetsa ma Nigeria a lo gosha. Jole se nna nako ka ngwena le chomi ha o le di chomi my sis. Re na nna go telele hampe re ntse re ukwana re le bagotsi. So wena o sis ka ha hona ntho tse ngata tse mpa di etsang ka gore le bagotsi le di etsa kaofela le wena ba di etsa? Nna ke di etsi ka hobane ke mogotsi wa go gutla tlonjwetsa go go entse eng le eng o gutla tlonjwetsa hobane yena o dula le mong ha a dule le batswadi, so nna re dula re le babedi le abuti wa ka. So wena antlantle o tlo qenetsa abuti ha hobane wa tseba gore chomi ya hao e capable ka di abortions go bala le ma Nigeria ho etsa ntho tse ngata. So a ke batle gore a tlo kudisa ngwana heso because of one ntse ke mjwetsa abuti wa ka a gawane le yena and le yena ntse ke mjwetsa ese mogotsi wa ka gawana le abuti wa ka ke gona le batho ba hao.
So wena hantle batla Josie Bioscope go thuse kang tsatsing la ka je. ke batla gore nthuse ka gore re o mogotsi wa ka ke mo jetse gore a gawane le a butwaka a tsoga butwaka Jwale ha ba ka re bona ha ke re tlwellana ke re o bane le nna ke tlile mona o tlo thusa mara if neng ba ka hana ke choice ya bona maisisi mara mona ke tlile o tlo convince a butu ga bona lwanela butwaka mona ga gawane le yena because of o tlo mo bolaya ka ntho tse di tshila tse a di etsang o tlo so ke batla o tsebisa butwaka ka sheko because of ha tseba butwaka o etsa ntho tse tjena so ke tletse ntho eo that's why ke le bitsitse ba Josie Bioscope o se ha ona bothata Skim thank you so much ntwana mine ke kopa batho ba baholo le ngatumeleng hanyane le kae ha ke tsebeng ka le beya jwang abuti kopa o emele ka mopela o so how please okay my sis ya phela njani sis nami ngiyaphila ke a tshepa hantse letsa mafela la vasolo jwelitse rona batho ba Josie Bioscope okay injani yeah jwale nna ka lebitso ke Lady Blue my sis la butane so wena buti lebitso la hao mang Luyanda sister. Luyanda Yeah. wena my sis mang Mpilo Mpilo Yes. Mpilo o hlobane jwang le manto ichomi yami ichomi yakho yes wena abuti mang konje Luyanda. Luyanda o hlobane jwang le manto Usisi wami. Okay guys ke tlo fa Osman to sebaka Osman to kopa fa sebaka so re fela o ba jwetse gore wena hantlantle o jwetse abuti Luyanda le Osman konje Mpilo hore wena hantlantle wa go ngoletse ka je ke ngoletse abuti ke ngoletse Josie Bioscope because of ke batla go gawane le Mpilo because of Mpilo ke mogotsi wa ka sentse re le dichomi dilemo so ke batla go gawane le yena because of una ntho tse ke di tsebang tse a di etsang Mpilo as mogotsi wa ka so ha ke batle go at the end o qene so o shwa ka lebaka la gore Mpilo una ntho tsa di etsang tsa go qhala dimpo qhadile dimpa tse 6 uthi wena u yetsa dintho tse dimpe izinto ezi snacks uchitha iziso wena ungakulinga ungiqhele kakubi wena ungakulinga uhlukanise mina nomuntu wami ngumuntu wami lo awungeni ndawo endabeni zami futhi izisa ukuthi ndizikhuphela nga wena sikhuphile vele ezisi kuphi ungenaphi endabeni zami lo ungenaphi endabeni zami umuntu ulala nama Nigeria sisi mina ngifuna ukuconfirm ulala nama Nigeria maba mo o tswa o qeta o thola ke BM phuma endabeni zami wena ungendawo ubungani bethu aphelele le strateni lo muntu wami lo ngangitshela lento ngitshela yona ngangitshela lento ngitshela yona ngalezi zinto ziyenzayo sizingizenzayo sawuna mahloni lo uthethayo ndikutshela umnqundu lo uthethayo abuthi wena uring situation ngena abantu bawutlwa awusuru ngoba angathethi thulele thetha abuthi wena uring situation ngeso thulele ungathethi Yini engizwayo. uzwa kuphi uva ngosisi wakho izinto azithethayo amanga bumenemene maka iqiniso Ikazi thetha lami. ubumenemene ubani angomuntu wakho mina ngakulingi nawo niyata wenzalang so wena maisisi emapele ska ha o sa go thola le ma Nigeria ebile o ntshitse dimpa tsa 6 ke batla botsa something ntse o utlwana le wena ma Nigeria ao angizwani nama Nigeria kodwa i outlisitseng mo bani ukhuluma amanga lo sala lokho phuma ema-Nigerian so awuthi ngibuze something mawusuka usema Nigerian ngoba ningabangani usiseni usuka kuphi buza yena lo Buza wena ngoba uthena akaziyezi lezi zinto lezo ngifuna ukuzwa ukuthi kusho ukuthi zenza soyithuka lokho Hayibo. abuthi wena uwethala enge Okay. Kahle kahle wona sisi wami. Yini inkinga kahle? bhuti wami Tshele mina yini inkinga yakho? ukuthi uhlukane naye lo muntu because of uzokugulisa Uyahlanya wena. uzokugulisa wena uyagula wena la wena uyagula ngeke usoze uyibone ke lonto le gula bhuti wami Ngeke uze uyibone, isele ayizukwenzeka. Ayizukwenzeka. bhuti wami uzothatha akusuma kodi lento le uring wena motho mo uring abuthi ngiyacela hlukana naye lento lena wena wethala ngishwetse because of wabona balwana ene muntu mungalixaba kuwena wethala wena uring Yo yazi nami ngiconfused. u confused ukuthi bathi ukhipha izizo hlukana naye ungazothi confused bhuti ufuna ukufa Wena ene wona Sesotho sire ebileni wena manto wa Mosotho sire motswalle wa tsotsi ke tsotsi no nna ke tsotsi wena ha o tsotsi Nna ke o kgahlwa keng he bophelong ba hae ha e botsa male manager ene ntse o dutse le ena mara ha utlwana la butwa ha o batla ha o mo kgalemele keng ska chomi o mo jwetsa ntho tsa di etsang Ken ke mjotsa ke re O reng o mo ka tella ntho tseo tso di etsang a njetse gore ke bophelo ba hae nna ke kena makathi nobufebe kusho ukuthi benza siyithu ngoba singabangani mara wena uyalala nama Nigeria anilali nama Nigeria mina khuluma into engekho lo wangobala luona ufuna ungihlukanisa nalo bhuti ayinangeke nihlukanisa i-conclusion i-one nanoma ningalwa Umuntu wami ukuze mina naye sithandane. Ubani usisi wami wonke lo. Yabo manje usisi wami manje masakeze angitshela izinto ekanje kube ngathi manje angazi
umona noma kwenzakalana angazi kwenzakalana ufakwe Yayibona? Yayibona ngathi unomona inkinga yakhe lo. Unomona wena uthi unomona. Unomona because of yena uhlukane nomuntu wakhe uyabona ukuthi thina si serious nomuntu wami. So unomona. Unomona Ngabane le motho wa wena o. ke kgawane le motho wa ka Songoa. thata kore a ke batle go ngwana heso a shwe mokgotsi wa ka Yambona yasixabanisa na. So my sis wena hantle o wetsa la. Sisi wakho kahle kahle kunami. zina hayi Ukulabana yambona ke umuntu Abuti jole emapele wa tsamaya. Yo guys no. Oh guys, stop fighting. Tommy. Ngizongijwayela kabi wena. Ngizongijwayela kabi unomona. Wenzeni? ngangijwayeli kabi wena sis Usile wena ngusathane wentombazana. Mende nilelani? Empilweni yami wena. Anisebe banga. Ay, usile wena usile wena. Ngaphinde empilweni yami ngisafuna. Manje anisese banga. ngisasomngani nawe Anisafunani manje? angisafuni next time Benikhipha izizo nonke anisafuna bani sisu ngoba Wena ungazikhipha ngisizo. mina ngikaze ngakhipha isisu mina angikaze ngakhipha isisu Imakutala. My sis. Hayi man. Manje anisafuna ugcine nini ukucheck ugcine nini ukutest ufuna ukuthi ayo testa. sis Asamzocheka manje. Masiye manje siyocheka. Masi ungijwayela kabi lo. Unomona unejealous. Khohlakele. Ngibona nawe mina hayi Ningalwini ningabangani. My sis. Le ha ona ntho e ka etsang a ke se bina buta o tsamaile mara o shebale ka nga buta wa mo rata ene o mpile. Ke mpile. a ke se ratane le setshatsha sena wa mo setse rata my sis. a tlo mokudisi o tlo mokeetsa ho kula fela Le lona my sis nna ke judge. Le beng make sure le lona le advice di chomi tsa lona ka nnete. Ha o ntsha dimpa la thola ha se wetsa lo re eng mona o tsowa la di bua ntho tsa sentho tse batlang my sis. Mara wa tseba ke nga ona ntho go tlo etsa hobane batho ba if ba ratana if ba qhubeka ba etsang mara mtledo ga buta mo bontshitse tsela hore ke eng ba tlo kgawana wena batla ba kgawana ke nna ke tlo etsang go ba kgawana ka eng o se hantle o capable of ba tlo what kgawana ke tlo Wa bolayana, mjwa wa ka botsala. ke bolayana ke etse next ke se mele ngakeng ke se etse lo O tlo etsang? mara o salang o tlo kgawana le abuti wa ka ka eng jwa ka ntho tsa di etsang wena o se ba o jalla chomi ya mona o senyeleditse mang o nsenyeleditse le nna o tsamaile ne re ile tlapong ka ofela re lo jive ha qetile ba tsamaya lo jwetsa boyfriend ya ka and then boyfriend ya ka ga qabane be njwetsa o wena no bambile tlapong Eh. yena a jwetsa boyfriend ya hao hore wa kgawana le ke le boyfriend motho, ra kgawana, Wena ra o batla mo qabana. senyetsa o abuti le yena he o ntse a tlo e etsa ntho eo ntse ba tlo kgawana friendship tse ding di fucked up ntse ba tlo kgawana because of no tjena ke na motho ka lebaka la hae so that's why le nna ke batla go jwetsa ngwana heso gore a tswe ho yena mara because ka of o sengwanene o tlo e bona video ene o tla ba tseba o maka o wetsahala eng jwale o tlo etsa jwang if ngwanene wa rena wa qhobeka le ena because of o se ke batla go thole healing batho move on a tlo bolaya ngwana heso wena ha o batla move o on tlo bolaya ngwana heso nna ke batla ho move on le ngwana Ngwana heso rata ex eo too much ale ne ke rata ka pela ka kaofela o nsenyeleditse no tjena ke na motho ka lebaka la hae a tsamaya lo mjwetsa ditaba tsa ka le yena tsene re di etsa achi my sis lona tshwantse le lokise taba e le move on because of achi e batla lona le gona re le tshwetse pele re ka try to as long as lona le le thuli sa batla lokisa ha ona ntho engwe my sis re ke kwa le show wa sebakeng achi re le di friendship tsa lona di fucked up guys ke a tshepa gore la bona ga rona re tlile le Osman Twa mona Osman Twa re jwetsa gore ha batlo hantlantle chomi ya e utlwane la butwai because of chomi ya hae e ne etsa ntho tse ngata tse mpe ha ke re ke sheba bonnete ba taba Osman Twa lena ke a bona gore no o khutlisetsa revenge hantlantle o mona ka gore chomi se utlwana la buti ene sa batlang go se etsa Osman Twa gore le yena a senye relationship ya chomi le butwai ska a chomi lena a mo senyeleditse ko exing ya hae so guys ntona e bimane ke kopa le lona le shebeng ba khotsi ba le ba keepang ke kopa le shebeng gore hantlantle le etsa setswalle le bomang le phela le bomang because of guys di friendships tsa matsatsing a di fucked up o ka understand gore hantlantle Osman Twa re tlisitse mona re le Josie Bioscope a re jwetsa story sa gore o so lo etsa di-abortion o etsang gante hantlantle o batla go tlisa revenge o se ke batla go jwetsa ntho iwane ke kopa ntho jalo se ka tlhola go e etsa rona re mosebetsing nka ba ntse o buile nnete go batla re bue le chomi yawe and stuff because of how o etsa so re etsa batho ba seng professional rona re tla mosebetsing hantlantle tlo thusa batho ka nnete so if o tlo create ditori because of history ya o le chomi yawe mara nna mse o tledi go thusitse ebilane ke a bona gore ha o councilors o ka o thusa re na le mabaka too much my sis mara kopa se ka hlola ha o re inboxetsa o re inboxetse ka maka ke a kopa my sis lona never leze le ntjhaje because Ga o judge because of Selling pizza. is Let's cut get because of le yena o entse ntho eo le nna ke hloka motho tjena ka My jeko ka sis lebaka wena la o re hae. tlisitse mona re tlo o thusa ka maka
Blue o batla nna ke o thuse ke le presenter ka maka. No, a ke re le nthuse ka maka. Ke bitsitse because of le nna ke batla o pheya revenge. Nna ke thuse di-matter tsa di-revenge tsa ka mabomo. No, right, mosebetsing. Don't ever do that. hlangani thina nenkinga Ha ke Ne dumele. re di siyo wena ha o ne o ile ko partying gore ke kae wena no o wrong nka bo o re thusitse fela wa re kopa le nthuseng Blue ke na le situation eso ga o bitsetsa ntho tsa counseling gore ga o bitsetsa someone o tlo o counselang man move on you understand A le nna ke no dumela because of umbrithe. o re senyetsa ntho le se ke ikwetse re ketse so wa tseba keng wa re kgathatsa so guys wa tseba keng o se ke a bona I don't wanna lie o sung irritated o re tlisitse mona my sisi a re buela maka re o suetsa abortion ha batla utlwanela butwae gante o tlala ka rona la understand gante o se batla tsa di revenge guys ke kopa le wena mo mohayo se ke be wa leka wa yesa mistake eo ya o tlong inboxetsa nna ke di Blue o batla gore ke pake maka mo di viewing tsa ka tsa Jozi Bioscope batho ba nshebeletseng bo batla gore nna ke sebetse ka maka a ke sebetse ka maka guys ke tineile I'll see you in the next episode yes babe